Titolo ta ka Pick n Pay leti nga phasi kampani i-African Alliance setichase bothishela ngemali lengangetinkulungwane letikhulu temalangeni 100,000 kantsi-ke lo mnikelo utfulwe ngalokusemtsetfweni ngumphatsi-ke waletitolo uMzansi Theophane Gininza lo uvetileyo ukuthi batitolo babone ukuthi kubalulekile ukuthi batimbandzakanye nabothishela njengoba bayingxenye yaso sive seMaswati kanjalo futhi bayingxenye lenkulu letsenga kito letitolo. And I think, we all know teachers do have houses, they clean, they need soaps that are different than what actually Pick n Pay has. So ultimately, we want to take this, further into a variety of structures. So we're looking forward to do that with yourselves, because we've done well in others. So I think the details of how this loyalty, I think, will work, I think that will be communicated, but we are going to make it much more impactful, and we try to always get better. When we started the loyalty cards, the feedback we got from people was, Gininza, is this really? I'm not. It's our job to make sure that's impactful. The team that's here is listening, because card. But that card should be of value to you. Mengameli wenhlangano yabothishela ubongekelo lusito lulichamuka kuletitolo wathi njengoba-ke kunale midlalo ye-Masato Games othishela abaningi batawukhuthazwa ukuthi bahambe basekelele titolo kantsi-ke nayo boke baka Pick n Pay batawuba khona enkundleni yetemidlalo kwasomhlolo lapho babeke khona tintfo tabo tekukhangisa. Kusukela namuhla sicela ukuthi sithengeni ePick n Pay loJaff ePick n Pay kuze uthole likhadi ufuna ukuthi ube lilunga laSmart. We've been buying kumabhizinisi lakhona la kaNgwane, but kude lokho wathi manje Smart ngiyathenga niyasupporta yini lenganendela yona. loJaff Pick n Pay is the first one, and siyaku-appreciate lokho kakhulu, and sitawenda sure ukuthi ibhizinisi iyagrowa babe Gininza singuSnati. Asathi singathini nenzaba ye-sponsorship babe Gininza sibothishela siyabonga kakhulu. Kanti-ke imidlalo ye-Masato itawucala-ke ngaleSihlanu kusihlwa lapho iyawuchubeka khona kude kushaya umgcibelo lapho itawuvulwa khona ngalokusemtsetfweni yinduna yelitiko letemfundvo umhlonishwa Owen Nxumalo. Kimberly Mavuso endzabeni temsado echannel yeMaswati naJulisa Mamba kuMatsapha.